Sesibanga mina ngicela sithi ngokwanisa asakhethi mina uba ubani osengendlela eright ngubani ondlela I don't care. Ingcaka akazubona. Operation thatha zonke. Bahambe. Okay. Asane nabo. Ethiopia tontoni Nigeria I don't care. Bemke bonke. Hamba khaya. Chaya ngumoya. Sikiphiko. Yabo. Bese record lapha mina. Yabo. Ngeke lokhu uthi ubichazela advocate ngeke uthi wena masike sigadle siwe 15 ngeke una uthi soqavile yabo una 1920 wena advocate yabo umntwana sothandana age yakho efoma uthandana naye udlwa bomageza udlwa abantu bomkhona itaxi udlwazi ipolo yabo weke lapho wena uthi awuhambi ngeexperience yezinto lapho sazi Uthini uCevithi uthetha inkosi yakho lethetha ngayo. Lamakhokho anyula inkosi pha makhona. Atheni? Anyusula inkosi yakho police London. Inkosi yama Igbo. Nayiva. Yama Igbo. Uthini? Uthetha ulandod. Kanti xa ufuna uzoyepha izohlala la. Uyephe. Sesiqala urecorda. Kuleke kuzokhathwa sisazoqala. Sawuqala siqala. Hey mzana. Ndoqotsho ngifuna. Waqova ifoni ibhelani kanti. Yaba nexhala unilisa ngayo. Sayibamba. Hayi kona. Yeah, sesiyaqaba mfethu, welcome back on another episode of NGC podcast. Ngiyawanda rishiba waya match day 2. For sure ndiyazi abantu abaninzi ama comment osibuza ba iphi kumkana lo ipasi. Njema shotha le video obvious yazi ba ngepasi yakwenziwani ngematch day. Hayi kaloku King Man kholile nguwe. Uyonkala pha. Uyonkala usazokanqa. Siphinde simbone ngoba. Kodwa ina te blue yawe. Siphinde King Man babe. Obviously niyazi bama ukuba uhlala swasolisa la English straight egadini aswafihla. Yeah. Khona ndivile before the season ubulo ikhalaza lo advocate uyaxoxa sovula nganje njengoba kade ngishilo. Khona way Nigeria yabo. Pa Nigeria khona iprovince anazo wani uboma banazo iprovince nabo ungethuki. Njema khona yo normal countries nama province nami lethuka. So njema khona ntomadoda. So khona le province ananoba i-tribe kahle kahle. Anaba i-Delta tribe wathi ama-Delta utaqobizwa pha eNigeria. Ngokhona lento ekudala ibisenzeka pha eNigeria, i-cultural thing le ayonto entsha. Dala yenzeka. Qha i-expose kwi-media kweziveki ziphele. Ya mina ligama right. Into eyenzeka amajita pha ile lokishi okanye yendawo ayaphume for 7 days. Amajita aphume phandle yabo. Zemphume phandle for episode oko yabo wabona unikazana unawuzela ziyakudlwengula zonke yabo Kawunteni wabona unikazana unawuzela phandle uphuma within 7 days ibekweyo kuyapapashwa before umona xa kupapashwa lokushini makuzoba khona meeting eNC ntonto iyafana uyapapashwa kuthiwe bafethu ngexesha elithizile nelithizile iyaqathwa i-curfew yazi i-curfew iyaqala ke way yabo i-recess iyaqala uba umntwana intombazana endlini for the next coming 7 days because amajita abatyiyo hayi andazi ke wona mosisho kanjalo Cebisi wena mntakwethu bandikuva kahle wena Cebisi uthi wena kubuya kwi7 days mntakwethu yabo kule 7 days bake kwabonwa nje isibherebhere siyabulayo lapha phandle bethwa sona akubuzo because nawo ubabona ivideo banitsi bedlwengula siyasetyenza namantwana mfethu khona namantwana mfethu amantwana amancane bezigcwele izitrato noba abantu bagqitha 30000 ngamajita amama ngezithuthutha ama ngemoto alindile afuna ukubeka khona abanye ade babanjwe nje namantombazana kunento siza indoda caba ubothe izandla ezimore than 20 abantu bakubamba ngaba ngantapulu ziyaxebuka makona into azenzayo yo mfethu la senzo like as a ways kanje boy nabantu bapha anfuthi andifuna uxoka kodwa imosi yabantu abakhalaza abantu bapha because ngumqaqisiseko wapha wankampani dala yenziwe yanto so abayithu ufana nomzondo wantu uyazi ba kudala umnandi kudala ovele umnandi wawuphi
senziwa nawe nizochaza yabo ukucacisa uphuhle mntawona ngumjida ngithi ngithatha ukudala umzelo xa ubhela nje ufana nobazasi kanje oyika amantombazana ovubelula uba umzelo uthatha unqa uthi hayi tamkhulu yabona lapha kwafako indishayile ungasathetha xa ibiza kuthiwa ukuthwala yabo ndiyayiqonda ukuthwalwe zama uthi angaqaphela uba uyinto enormal for centuries ifanqo for iminyaka emininzi kwezinye ilali senziwa nangoku yanto intombazana ithwala yabo iyothatha enqabe ngoseku se-exposeke into ezikanjalo social media wathwathi yachola yaveza abantu bavela imibono yabo bekubeni benga-understand ukuthwala uba yinto esipana kanjani uzangasithi lento efana lento umzelo masithi umzelo abantu abathwalayo ngamampondo kuphela yabo abanye abantu abangathwaliyo ngeke ba-understand yani bazothi vele hayi kuhlonyezwa abantu ilento eyenzeka phaa edelta lento le ani-understand lento kudala sabe siyenza lento noba ngiyangevuya amajita mfethu phela alule yi-rape mfethu le esemthethweni illegal ngeke kaloku wena cebuzithu umuntu xa ezihambela laphandle wena uyathatha uyanqakula uyavatha ujike udlule uye komnye ubuye uyoxebula futhi bakhona ingxaki akusho uba abekho ababanjiweyo banintsi abantu abanjiwe amantombazana bona eza video bra yo nabantwana umntwana na-12 uba asikisi inwabeni ziphethe ubhushu ndoda yobetha nawo ke ngona yo hayi ibingafika la eSouth Africa onto ebangaphela abantu ebangaphela abantu ngokuyimagine wena cebuzithu mfethu umuntu ezihambela la mfethu umshayive indoda ungagcwala ngoba mfethu ikhondom ikude kaloku ithuba livela ngaphandle kokuphipha nje into engade engakayibayenze eThekwini uba kuthini eThekwini ngalo ingculaza number 1 eThekwini which means odds voice man esiya le koThekwini ndoda ndiyanqakula nanini ndoda akona virus deaths ayikho ipleke baba ene HIV ukhithi iThekwini emhlabeni wonke ngaba isusi lento hayi ngidedaka ke yabona nje ubuya eThekwini ke uzobethwa wena ndizobethwa ndoda kaloku necebuzitha lokhu kaloku abanawo 60% yaloku protect time mfethu abayisusi 60% ijwabu yeyisiphuza mfethu hayi indoda uzosibethisa ndoda ashadla abayisusa mfethu baya esibhedlela hayi niyayisusa bafethu niyayisusa bafethu ningathi sithe bafethu siyaxolisa ningasibeki simane siya kaloku awumacala ya senzolanga mfethu ingxanyani ngoba noma isabancane ngowe for igciwane ingculazi ayikho indawo ebulala like ingculazi ikhona eSouth Africa which means utata bethu nokhokho bethu bebeyenza lento hayi kanje ingxakayo uyabona nawe wena cebuzithu qho kwi-families zethu uvela ufika uchola uba yemfethu babeyi-15 babeyi-25 akazuyibona onto ayophangela makhehle ayingadlali wona ayisinqa sasiqhutywa kudala kokuyona nto kuphilwa ngayo cebuzithu umakhulu wazi abantwana abayi-12 yabo umakhulu i-siblings ze-olide umalume noma bayi-12 kumama ekubeni bona kade beyi-15 kukhokho uyabona kuyadlakaza nje cebuzithu nje kuyadlakaza nje cebuzithu kokuzalwa abakhetha akadlala abakhetha indoda umzekelo itime mfethu yabo hayi ngame ndiloko ndethuka mfethu kuthiwa ngudadweni lo ithi ndihamba ndisithi hayi nangu udadweni uyabona into ezinjalo awumazwa wena awumazwa lo muntu cebuzithu hayi ndoda hayi mbona ngoku plus leni ngisho if bangavuka ukhokho bangakhala xa usithi uyindoda ushadile uthi ushaya ngabantwana ababini bantu ushaya abantwana ababini uwiki uyindoda ewiki alishanga 2020 indoda kusekhona abantu abashanga 20 baba umuntu una 25 ndazi ke masena 50 mfethu besena ngapi at least anithethelele kodwa at least bangumjida kungcono boy uhambe shaya kwasana uhambe shiya aye Highland asiye 2 aye Gida siye 2 aye Dubana afika siye 3 yabona nje cebuzithu ngeke ngayo once waye Dubana washiya uzobuye egula
Kazi ke mfethu Yazi, kaloku awudlala. mfethu kaloku liyabagwinya abantu icebo. Ababuyi. Ababuye bekhalaza babuye sebekhohlela mfethu. Babuye sebekhohlela yazi ikapa lelo nalingcono. Liclean nxawe. Lingcono. Sabuthi Usegoli wena Cebzithi. naseThekwini. Use KZN eThekwini. Yabona ezo ndawo ezo Cebzithi ziyabagwinya abahlali. Hayo plus inxasi kufishe thina nethi. Sasa ndisho ingxaki lento yabantwana bra andazi ke uyuthini xa unguqueen wena ushaya abantu na 5 na 25 kodwa abafani Like Cebzithi ucingani ucibe oshadwa ngibami angijaji mfethu but mfethu udushaya nga5 mfethu na 25 mfethu oshadwa ngibami mfethu. Hayi noma umuntu obvious siyazi abasencameni emshadweni amathemba ngasekho. Mfethu. Kodwa zikhona isimps. Zikhona lento zika simps mfethu noba sethoka kuzoze bheka advocate Cebzithi uchatha umuntu onabantwana bayi5. bheka advocate yabona ndiyavuma uzothi akukhola yabona eMelika andazi bakhona iporn stars yabo emosi ikhona iporn stars eseziretired yabo umuntu wa retire kodwa ikhona isimpi imvusi yabo sendakuzelisa nje porn stars ikhona isimpi imvusi akhona ama-materials i-porn stars mfethu yabona mfethu waqale na 20 sena 13 ndongoku uyekile yabo abekhona umjito yayo khona ngoyimane mbona pha kweza websites akhona emane mbona pha eqhekezile abuya amthathe mfethu yenze kondwe ama-porn stars amaninzi mfethu ashatile nabantwana achatile nabantwana asekhoda nefamily agrand incane bona nalento ku Facebook mfethu ama-check amaninzi sekutheni ngomfethu eziveza imizimba kangaka mfethu pa ku Facebook mfethu bajaji kuyajajwa ku Facebook ilento ndawuyekayo mfethu yabo uFacebook hayi enye into engicabisa yilena Cebzithi yabo uyibona makona abantu yabo wena Cebzithi umuntu efike mfethu eziveza ubuphila ntoni kwathini Cebzithi wenza ukutya ngexesha elithile content creators bizwa ngevlog mfethu ezantu mfethu ziveze indibhore kakhulu ucazi yandidike ezantu come spend a day with me boy kanti isicengeni kanti uduthi mase spend a day la isukhathalele ngantoni content creator lo wesipana advocate hayi bazase phofu mfethu hayi ba uright mfethu hayi makenze mfethu lento imphilisayo yabo ngenze indlela lenza ngayo manje nyani mfethu because nangoba yaqaphela uthobo ushaya ama likes amaninzi yabo bakhona esakhulu once wayibaza yabo once wayibaza egrand amajele yabo ya uthi kuveza umzimba number 1 amajita and followers zakhe ezininzi kuzoba amajita kuba amajita because umntu ubuyajaja pha khona lo sis nami nembhaqa la ku Facebook le content yakhe ithetha ngenational amahlelo ehlangihlang khona lo sister uyafundisana ziyalandeleka afike sisho uba makwenzeka kanje ntoni ufundisana amacheri into angichaza ngayo engxaki Cebzithi khona lento mfethu Cebzithi why mfethu yaza amacheri noba kazazi banawo mfethu Cebzithi ayachaza pha ecansini mfethu ndethuka mna boy mfethu amacheri mfethu ayatyaza mfethu ecansini mfethu iteki njengoba kuyipasika ngoku iteki uyibona inkukhu mfethu masayibekwe phansi mfethu nala Shoprite uyibona masayibekiwe phansi iququ mfethu sifike sikhamisile mfethu bakhona babanje yake mfethu afike emye kanje uma kanje kude kuyovalwa mfethu nami indlela because nami ukhulu kwami ngicimba indlela amantombazana athetha ngayo ngesex anesipiliyoni ngicimba like ngicimba mina isex yamantombazana indlela athetha ngayo yo chomi uyafonyoza ngicimba like ikhonto ayenzayo na ukuze angafonyozi kanti isiququ avela mfethu ichicken mfethu uyi-full chicken mfethu avela beyi-full chicken mfethu kuyovala amanesithi nje lokho nje mfethu edalisa inhloko nje kuphela mfethu uphelela lapho mfethu nami lento sithi abantu nje babethetha kanje sex noma ikhona i-level ethizile yento bayaziyo abazi expect kuyo kodwa abazi tu mfethu amacheri mfethu nezinto mfethu afike ezikhalaza amacheri ngiqhela ubona la ku social media mfethu yabo abantu ku social media mfethu bazenza ighost wena Cebzithi mfethu yabo uyesa amacheri mfethu athanda ukuzenza ighost wena Cebzithi mfethu ku social media efike sithi umfano kanje nakanje Cebzithi hayi bazasi ngeke hayi ngibonile mfethu amacheri mfethu akayazi sex wena Cebzithi akayazi boy akayazi amacheri sex mfethu akayazi nandi ayiprova kudala ondwe kuba abantu abazinto
ingakona xa besithelele boy into uvana amantombazana kanje bathi abafuni xa isilungu yabo abafuni uoverwhelm because masithi uyaqala udibana le way yabo le bedi lena sinusha ikutakele yabo first time advocate yabo vele ingakusokolisa ingathini even ifike phapa bishaya uma 69 ishaye ama cowboy ngontoni yabo 69 ngocezithe siyakholwa kaloku asaze ishaye izweza khona extreme yabo ufuthi wengakusasa ngaphinde uyibiza amajita yona nto ayenjoyayo ibicheri mayivele ikhuphuke ingake kodwa mfethu anqoba majority first time advocate so ushama BJ so ushayiwe wena so urima so wenza abantu ama BJ ziyeke into zakhona zokudluguza wena cezithe yebo kumdluguzo senje cebisithi caca lokuna ubukhona kaloku bandisho bayenza kakhulu yabo caca ubukhona defender bafuna ukunika wena icontrol first time wafika wena sihlaya inyanga 5 months ngokwena oko wena usithi wena ufuna hayi lapha na defense yabo ke lapha ufuna ufunda lo ingxaki yabona wena cebisithi lento le i-one sided mfethu yabo ngendlela endiyibona ngayo ngendlela futhi nabo abayibona ngayo xa i-one sided yabo amacheri mfethu aloku efuna uba makunele wona once konela yona kugqityiwe once konela wona kugqityiwe uyabona ngocebisithi icherry bakuye kwenzeka kuba kuchama umjita kuphela yabo uyayibona into ithini icherry xa ke kwachama umjita kuphela ithini abaseleka lo yabaseleka yona mayicamile yona kwenzekani wena ungachamanga hayi ngendawo kaloku wena cebisithi kaloku abantu wena cebisithi yabo kusengenzeka yabo lento le imenelisa yena yabo kanti wena nje ubuzishayele emoyeni nje kuphela ushaya emoyeni nje uyiva kwalento yenzekayo uyashaya nje xa kuphela yo umuntu achame naciba hayi ku right konke yabo ahambe post uba hayi uzibani undenza ukuthi nokuthi umshayi wesinqa bazazi generate isewing machine inqa yazenzela vibrator kufuwa yabo hayi cebisithi mfethu hayi ndayibona lento mfethu sex mfethu ezoyiza khona bongixolela abandaziyo isex mfethu usinsiyo lo muntu hansi ecebisithi hayi kaloku wena mntu yabo xa ulikhola ayithi lento ocebisithi endawuzenze yabo ayithi awuzenze into kuyathi yona seBhayibhelini baqhamani nande yabo cebisithi asukwanda emiliki ngocebisithi hayibo asiyeke kuba dasa sithetanga kodwa yazi nyani ubunqaka so ithini lento umzelo sekule topic yamantombazana kanje bonke kampani uyithini lento advocate umzelo yabo njengoba nguna 31 yabo Jamana 31 oQueen kunqabile uba nijule noQueen aba ku age yami yabo ngoku ikhona ingxanxa nisehla ndezantsi yako 1920 wena mntaka uthi because aloku ngene besadana ne age yami njengoba 31 age yami ngeke i-free country kule cebisithi uyayibona lelo jonga cebisithi masibalance kanje uyibona bacebisithi ndenza umzekelo ndikuphindise ku 15 years yabo una 15 wena mntakwethu yabo lo muntu ujolana lo muntu ana 15 angutangakho ufuna ndoni yena andithi uyibona uba naye sefuna abana 20 ufuna abana 20 abanemali abanayo yonke into ngokwena xa una 31 ngeke ufuna u31 joyezantsi uzoyezantsi because pha kusaphatheka pha emazantsi kusaphatheka akufani no31 31 years ngilozokunyola kanje wena cebisithi akhuphuke nawe la yayibona into enjalo abekudonsa ngempumlo yabo zonke izonto njalo mntakwethu njalo so ingxaki bakhalaze ngosisi isakhulu once bafika ku 35 go 35 go 30 yabo 40 bantu kanjani lamashita amadala yabo njengoba sishimana 31 kanje lamashita ana 30 35 40 aye kubantwana abana 19 20 22 23 bathi bayela icontrol bathi njengoba sesibadala kanje siye ebantwaneni abancane siyele kuba controller asifuni angeke sibamele bona injalo mntakwethu injalo sifuna ukuthambe khona ufuna ukuyela kuthambe khona cebisithi la naxa kuxatyanwa wena cebisithi ngeke ubethakala kanti yabola kontaka bethu baza singazithola sobethakele yabo mntakwethu yabo uthola udlavu so uthola udlavu yabo cebisithi into ezoyithini ke cebisithi ke sobethakele because nyani mfethu nami kona shemayi ngeke mina ndijule ngone age yami
ntangami umenza ntangami ndoda ngeke udala nje obele into ntangami yabo ngenze ba kahle kahle ngaphandle wenze kwanye umfazi womuntu seku grade 12 usageleza ngiyibona into yabo ngenze umfazi womuntu kahle kahle usafunda yabo akalento kalo ngeke stored in a cool dry place yeah usapha yebo uyazazi rules usapha shepa emazana umfazi womuntu yabo ngeke lokhu uthi ubicala advocate ngeke uthi wena masike sigadle siwe 15 ngeke una uthi so uqavile yabo una 1920 wena advocate yabo umntwana sothandana ejaka efama uthandana naye udlwa bomakeza udlwa abantu bomngeni taxi udlwazi ipolo yabo weke lapho wena uthi awukambuya ngeexperience yezinto lapho sazingakuthi ubazasi manje ke ndibuye ndiwathethelela amacherry la kuyocala bazasi ukubona esingamajita basimthanda kanjani umjito onemoto wathina singamajita kwasathina sodwa ubone basimcacelwa kanjani sibone makufikeni bagqityiwe can you imagine ke ngona Cebzithi mntakothi sekuyicherry leyo Cebzithi wena uyicherry wena ungajola naba wena ungajola nomanyaweni noba ungajola nevura hamba nevura mana hamba ngevura bazasi ilanisho kaba elisike kangcoba understand uba lena isho vele bayenza it's fine nathi ngase nje masifike u30 asisana hapi no 30 siya phako 20 21 22 yeah my balance ingxaki bayakhawuleza ukukhula nabantwana abacela amantombazana akhawuleza lenso nangwenqondo kona amantombazana agijima kakhulu agijima kakhulu so thina esithathe kade ke shame ngokubhadla yabo thathwa kade kakhulu emfethu ubhadle emajideni hayi kuhamba kancane kunokuhamba kancane yabo so wesikulicala lomjolo Cebzithi ndikhumbula Cebzithi ndisafunda wena Cebzithi ko primary emfethu ndifike ndibona amajita mfethu abambene namacherry ndithi hayi idream yami le namba ndike ndibambo wami kanje yabo cha ke ngokigwaba wena mntaka Cebzithi ingali yakokuqonda lapha kwechart yabona Cebzithi wayivela athi umjita mfethu endibizela icherry ndiveni bomba yabo lo mjita lo uzikhuphile kuma ngisafuna kwandwe naye andiphindanga ndavana wena lechepe indibizele icherry mfethu ndifike senikhupasela mfethu ndibuza umntwana ubizwe ngibani wena Cebzithi funana khona umntwana wakwanifuna kakhulu yabo mfethu yasipha ko lower grades yabo wena Cebzithi ndifuna lo mntwana mfethu yabo mfethu avela afike mfethu sabe niphatha mfethu ndibandani mntaka bazasi ndibandla ndoda kuyiwinda mfethu la phathi kum ubandani ndoda ngixaki ndizophendula ndithini ke ngoku ndophendula ndithini ukubona mfethu ubona bana ngokuhlela endlini boma benifana ndiye ndaphendula kanje kulomntwana ndathi kanje nakanje nakanje udraft ndoda uba uzothatha kanjani so phaya izigubeni senipha izigubeni lo mntwana lo ndivele ndenza kanje nakanje wena ugadle ngohlobo phela ngohlobo ndoda xa sefika umntwana lapha phambi kwami banda nca ndoda kunzima nokuthetha oku angisathethi kwami hayi wena ngibona nisho nami sageleza pha iChinese village what 8 yabo ngoba lo khona lo queen yabo yazoxela sihlakela imbizo egama yamazi boyihlala ngoku andiboni into ngizama nolunga yabo ndabona nolunga manje nibuye esikoleni yabo cabanga nazi ulunga weyapi yena wanyuka phanga ngakuSteve yabo phakathi lethola khona uSteve nathola ngapha ngo xa ngithi nanku lo mntwana yabo ola ngaphambili yabo yabona umgane kusekhona ubhuqo ngawo mncane ngoba ubhuqo ncane ngokudala ngeke ngosekhonita akho space ndithi yazi into ave ndiyivuhloza le wena ayingcini dayaleqa le wabalela ngabishiya baye lemgaqweni lapha ingcini yabo caba yena ke nguyena kudala bona mfuna yabo uthi ayibo caba ningameva ndiyahlaba na so kanjalo frayo waqhubekela la kodwa ufuna TV game ngoba Mario ulindile ufuna Mario ina abantu bazana ndifuna ukudlala Super Mario baba ndiyatsha yebo uyubone Cebzithi ngokuhlela esikolweni bomba owamntwana emane kujonga lokhu ubomba ayisendifunda nakakubi ngathi ningave ndiyeke kwase kwesisikolo kompetho what 11 mfethu abantu what 11 mfethu bebhadlile what 11 bengamela 18 what 11 mfethu bese bebhadlile mfethu kodwa still wenimadile mama khona umntwana mfethu uyamazi mayizuno sunset yabo yabukela imbizo yabo lekhwini ngomfethu uyasho yabo bheka ubazasi buthini amane nibhekanya enklasini bomba bangabheka ubazasi isidenge sinje
Impela. Ishange yaplace nincindi. Ishange yaplace milayitayo kolelo. Zange ihlanje u3 years hodwa. Thatha ifakwe esiqwini xa kuphela kuyiwe. Landa balana mayibheka vela. Yabo. Ngokhona uSunset noMayizucu cabanga omageza. Asho lo mntwana athi umthu yazi umthu uyangichaza ndiyamthanda yabo. Yo. Mamela uthini ubazazi uyadlala yabo. Uyadlala. Athi bantu bayizuku baba bayizuku yewela lidala uyadlala. Ngotsho kubakhona lidala uyadlala. Yo. Ngoba ngicinganga nyalo ngokuno ndinoko ngoba ngifuna high school ndizikhamisela. Ngoba sengiqhubha high school. Wayengakhamisela. Ngike ngibona amajita mfethu ahamba namacherry kumota. Vele ubona ba ngifuna uphixa ngifuna ukuphuma ngendlini ngiyophixa ngisabe sozigqwezela kwakhasela sodlala ibhola kwakhasela nawo ngixhile nje enye imabona amantombazana wathini hayi alingeni uzingeni wena hayiwo amacherry mfethu yo iwest kwanaleyo yokuqhasa mfethu hey nzime yanto ucebuzeti lazo ulula ngoyazi yiyo nzime yanto ucebuzeti ulula ngiyibone nje amajita mfethu ufike ekhwaza amantombazana hey hayi ubona ba hey amajita enza lula fondini enza lula avela umjita abiza icherry hey hayi naku usefumenene number veni bone la kumba yiyo takudu inzima lento yenzilelo umjita khona ngosendimngaka kodwa into hayi nangosoze unibone misi icherry nje hayi mntakudu hayi isho noba cebuzeti indlela le ndisilunga ayicebisho noba mfethu ingandikhombisa ibiyandifuna hayi mfethu relax ingana mfethu abantu ama signal mfethu akho obvious mfethu ngeke uvule unibheke kaloku mfethu normal sihamba lesithayo obvious amehlo abantu azoxoxa ngeke uthi nqaba lo sonibheli ngeke ngicinga nanigezi mina ngeke unibheke uncuma yo uyanifuna uyambo advocate unibheke uyanifuna unibheke yena lo wasathi inhlanzo ceza sitho singani ngasibheke uvele ubheke emnyabo ingxaki baza sikiqhela ukwenzeka ke lento uciba umuntu uyakufuna kanti kandayi umuntu abantu wena cebuzeti umuntu abantu isijongele nje umuntu akabantu mfethu kwandaba kwanawe angeke kwayilapho advocate ndothi yenzeke wena shanga kwayo no nansi into ebuyibela ixhala wena ubona hayi uzoceba lo mntwana uyakufuna kanti hayi ujongele nje kwageza okanye ikhona into errong ayibonayo la kuya akayilungisini ishirt senso kuyenzeka kanye maybe noba so lento kanayo lokho inabo umzekelo so uvani nayo umzekelo yabo uvani nayo yaba intoni proper nini yabo isijimbo ubaza sivane no Queen it's fine bavana ana feelings andiboni kwanto lise ninibone ndihamba nale way yabo sithi yakufuna bazazi yakufuna le way advocate uthina ngoyimfethu yakufuna awuyiboni umathile wena bazazi hayi yabo ngisona soqala ngonami ngicela into beyithi advocate nami senibhekana izinto manje yabo manje ezenza Queen ngonami seniyacinga uba abethu advocate le way ishayile ngami kanti umuntu abantu hayi akekho kwayilapho ungumngani baba umngani qha futhi soze uphume phaba unganini yabo cha kuphela mfethu nami uthi nami ngeshemehleme ndingayicingi qha ngoba sendiyive ngani senzobona senzobheka seni-acting ngenye indlela ingxaki uyubona amajita vele akuxelela into mfethu xa usithi hayi iyonyana lo mntwana vele enze izinto alayine zonke wena vele kuhlangane konke uciba uyafunwa nyani wena kanti hayi akekho kwelapha umntwana hayi ndoda hayi sandakhe sokuvana noQueen wena uyibona ezi sowuvana noQueen hey mntakwethu bazazi hayi wethu hayi oyeke ungavala naye lucky hey andiziboni hey wena cebuzeti nje like yanto hayi lucky wona onye awukho uyakhola uba kahle umuntu ongumjida nongikhwini bangavana ungabi khonto phakathi kwabo cebuzeti ihlezi izoba khona into efunwa ngumjida ngekavana futhi nentombazana isiswebhu futhi yabo ingxabutho vele ovana nentombazane enhlenyani avela avane qha hayi omjito ulindile ixesha le opportunity lejo lana lo muntu offside ya mayflop akesethini umjita angena akadle mfethu plus ndote but kodwa wena cebuzeti mfethu ezona best relationships mfethu ezakhe zaba khona mfethu zezi ziqale ebunganeni ya qale kuvanwe umbone ba nalo ugeza kanjani enzela athi mayikubhedela nje wena ceba usazi ba hayi le nja le ndiyayazi yamazi ucofa yansi yenza kanje nakanje ikhona into eyenzayo wena ngaphandle ukuphipha nje mina
alawo ngiyami indlela yabo against him labo because ngifuna ngathi mina the more violent nentombazana the more inxeliwe the more inphuma yenzeka ya ufuna ukuthi inxoshile wayikubethile wahlala umatile mina hayi anibetha le yabuzosho kum oqala qala imbetho oqala abazosho bayi imbethile we yabo ngamjida lithi aka ungaphindi like illogical nohlukana umuntu ohlukumezayo hayi athi ayanthimisa aphindayo ku bocinga ungathetondwe aba bathi bazaza abayifuni GBV wena Cebzithi justice mfethu kodwa umuntu abethwe mfethu ahlale Cebzithi athi hayi uzibani banweni betha kamnandi unithanda kakhulu xa enibetha unikhombisa uthando thina funeka sikhekezele lonto kona xa sebethwe waqazulwa ke Cebzithi abaqazulwe kona funeka thina ngosibe silandela ngwena Cebzithi besithi justice esifayile hayi yabona ngixolela abaphatheka kakubi kodwa angeke bafethu warning sign eqala nje advocate ukutrapa vohlo yabo Cebzithi yabo yanyani wena Cebzithi mfethu life umfethu is too short wena Cebzithi mfethu indoda mayikusayile uyintomazana mayikhwisile once yakukusha nje vele uye kakhulu yabo sayinto ibophisa okanye wayihlwana noba uyibophisanga wena Cebzithi mntakwethu yabo xa caba umthando ondlelo vele uye kakhulu Cebzithi cause vele uye kakhulu cause I understand ba wena uxolo mfethu ndiyakuphithisa Cebzithi mfethu ungasho kanjani wena Cebzithi mfethu indoda mfethu wena Cebzithi ikubethe mfethu ujike uthi wena Cebzithi iyakuthanda wena Cebzithi iqanda wena Cebzithi mama ulithanda wena Cebzithi ungaliphahlaza mfethu ulifry ufake embizeni ulifry ulithanda kona advocate mfethu uzosounda xa thekana nawo ye boy yabona mfethu eyalo mfethu xa ibizwe i relationship yabo hayi mamela advocate uqhube advocate mfethu asethi nyali mfethu i relationship and support majida bethu and support majida bethu queen kodwa ndiya understand hayi nami ndiya ngeke advocate ngeke siyepha la bheka advocate ungo10 i-weekend ipasika ngoba manje masirecorda ipasika ungo10 advocate ipasika ubuya ngo12 fona endlini yabo ubuya ngo12 udakiwe yabo ubuphi hayi beningekho benhleli nethumi zami ubuphi yabo yabuza ubuphi wena behleli phena lo muntu yabo hayi behleli nethumi zami na beningalento kanga mina beningantontoni kubani sithe ngapha okay kuthuleke ndikuyeka advocate ndikukholele silala ekseni only to find out ba lo muntu bengikholayo bese sihluma yo ese grooving zokuyekelani ke ngomna anizwa advocate anizwa wena boy ani support ndiyayiqonda le lisho wena kodwa amajida mfethu botho queen arongo kona ndiya understand nantoni yami ndiya understand nyani wena mntakwethu Cebzithi siya understand but irongo mfethu but like understand ipoint omjida mfethu amacheri wena mfethu amacheri mfethu ngeke lo volume ayaphanca wena mntakwethu ungayicona impama yo ngeke wayicona kala uba ni relationship le mfethu umuntu xa ebhayiziwe mfethu ndiyavuma ndungena ngesibhaqa mfethu kona aliza babase ngama mponeni mazobona mfethu yabo ngeke advocate umbonile bheka okay siniyalo naphilanga uthena into wathi sinene yaza abantu bazana uzamile composure uyizamile composure advocate uthule wena uthanda kubona bo wiki wendoda ewiki uMartina Msunganyongo yona yona ukhala yona unto mama noma ungentomazana ingcabona Cebzithi wena Cebzithi ngabosha yabo ingca kamacheri mfethu andazi noba ngathi a gifted noba nesiphiwo nokuthi ayakwazi wena Cebzithi ukuyithetha lento izovela iyosho phakathi uvela ubomba hayi azifami wena avaliwe amasango njengoba kade evulekile le ngoma kuthiwa avulekile amasango hayi Cebzithi avalekile nguvela ubona ba hayi la unyathelekile futhi lento enzoyithetha boy esibini njengoba sithi amajida abethu queen arongo to understand futhi amajida abethu queen akasukelo akho mjida asukela uqueen Cebzithi uyibone lento wena Cebzithi mfethu oyintomazana nabo bayazithethelela ke wena Cebzithi ngoba hayi umuntu akafoswanga ewe ndiyayivondo yabo bihlungu how come wena Cebzithi mfethu
intentions zomfana uyazibona wena cebisi njembe kufundisa uzokutshata lo muntu ujike wena cebisi uvela uye pa wena cebisi uvela ufike uyofeba pa wena mntaka cebisi yabona ujole mfethu ndingakukhabini ukuyelelele yabo wena cebisi ungathini wena ngezimali zakho lezi zingaka hayi mfethu angambulala ngamdubula mntu hayi man hayi wena uthi okay cebisi sike sithethe ngale wena cebisi uthini ngalento wena cebisi yabo amajita mfethu xa okanye ndenza umzekelo ujola necherry yabo kanti le cherry nomunye umuntu yabo ngoku ivele ibize wena le cherry yabo njengoba ibiza wena le cherry wena cebisithi hayi utake vele ungumjita yami irongo ke hayi irongo ke ya like ke ya xa kuchiwo kwakushiye kodwa ataka kodwa ayataka kodwa manje soza yeka futhi ya ataka amajita yabo kumnandi utakela icherry yabo ya imnandi yantu uhlanjwe inyawo u20 ubera ya yabo cebisithi hey usotongwe mntakothi ubone bazonke izinto zihamba ngolayini hayi ke wena cebisithi yabo ngokuthi wena utakele wena phaa wena cebisithi afike umjita wena cebisithi afika azobhonya wena yabo umjita lo wesibini afika avule iminyango azokhaba wena ukukhabe ufuna intombi nayo abanye bakudubula bathi ufuna intombi ne hey cebisithi undiphendulela cebisithi amachera abhaliwe la esiphongweni bandiwazi bani hayi mntaka washo uDL akabhalwanga mfethu kutheni wena cebisithi ifana nalento wena cebisithi mfethu into engayiqondisi siyomna xa uyicherry ufike indoda yakho itakisile uyishayelana icherry le cebisithi uba kanto rongo la umjita because yantomazana njengoba wena intomazana uyobetha intomazana cebisithi itheni isukelwe yantomazana umjita lo wentomazana usukelwe yantomazana kuqhaswe yona mfethu nami ngisho ba boy mina ngaphandle kuphazamisa understand why uzobetha omnye umuntu yokubetha lo muntu wakho lento bethe mjita mina mfethu ngakushumuntu wami lona ngani bethe mjita mina mfethu ngambetha ngomfethu aseqala naye ehlabeka ndibethe umuntu wakhe kulapho ke ngabona ndikushiye kwasani ke cebisithi bula kwasani ngoku beta kwasani afanye xa bona mfethu vele uhambe boy ndodana naye yaba xa sithi hayi yabona ke qala ngaye Ngicabanga ngaye bulala lo wami. Uyakhumbula mfethu abantu bavele bathi nilwela icherry. No, mfethu. Yenzeke yanto yovela uthi wena Cebisithi ufike yabo afika omnye umjita ukhona vele yabo wena Cebisithi. Afike lo mjita akubethe Cebisithi wena wenzani wena mayikushaya lo mjita. Kala ngingaphindisa lokho. Utheni inxali yandivele ingicunukisela gama kuthiwa nilwela icherry. Hayi mina nilwela uba mina ndibethwa mina. Lo muntu uyangishaya lo. Uyangishaya lo muntu. Uyangikhwisha lo muntu. Uyangikhwisha lo muntu Cebisithi. Ngcono nami ndivende ndini ndivende imxebule nami yabo. Mfethu. Cause nyani boy yana anyway ba why because mase manchita nyana vela dubula manchita aye ku queen umfethu iyazi yangicaphukisa yanto mfethu ngeke ndiye kontombazana ngeke ngiyolo nganyiwe yo yabona Cebisithi nje yolahla yabona wena Cebisithi mfethu khona enye into manje yabo mfethu wena Cebisithi amantombazana mfethu yazi mfethu as the greatest weapons wena Cebisithi yabo formed against us formed against us wena Cebisithi yabo greatest weapons formed against us yabona Cebisithi but at the same time wena Cebisithi amacherry mfethu as the greatest weapons yabo like angancedisana ngendlela eright yabo amacherry bangakhame wodwa wena Cebisithi yabo abambisane Cebisithi zininzi izinto angazenza wona Cebisithi into ayenza wona Cebisithi amacherry intoni Cebisithi aloko wena Cebisithi ezofuna isupport emajiteni Cebisithi yabo elo xesha thina singamajita mina xa ndizibona uba ndisekonini Cebisithi isupport ndizoyicela kumfowethu amacherry nalanto afike sithi wena Cebisithi hayi uzubani bani bandike ndamxelela ukuthi uzondihleba kwarawara Cebisithi yabo ifana lento ye-GBV wena Cebisithi yabo bekuxhonywa ku Facebook mfethu yeva justice for zibani bani nanku umjita mfethu uhlungule icherry mfethu first comment Cebisithi ikho eyona comment yokuqala itheni ucommentile intombazane yathi akasemhle lo mfana bafana yinto oneyo Cebisithi lo besenza lekaka lento lo mfana besenza naku nalomjita naku nabanye bekade betrenda amajita bedlungulile abantu bethandwa thina amacherry athi amacherry akemhle lo mfana thina wena Cebisithi singamajita masikhekheze lonto leyo ke thina ke silakonto sisupport onto leyo thina
Justice for Zibanibanga. Justice for Zibanibanga. Fake wena sisi. Kwelo xesha boy amachira uyabona amachira bangasapotana naCebzithi yabo. Akayi kude kakhulu. Ngaya kude kakhulu. Inxa ngawona vele athini bazasi adicilelane phansi. Yabona Cebzithi for umzekelo ngoku. Yeah. Kuzoqhamuka intombazana. Isithi iratio Cebzithi uyeva? Uzoyiva intombazana. Intombazana futhi ezophendula qala. Intombazana yophendula qala ithi kwenzekeni chom uyambona ba lo muntu wena Cebzithi uzofuna indaba kuphela la akazange yabona wena Cebzithi bangafika wena Cebzithi ufike wena yabo uthi hayi wenziwe ukuthi nokuthi ngizothi mina Cebzithi asiye endaweni ethini siyothini Cebzithi siyofumana uncedo intombazana izoqala ithini yona Cebzithi izoqala ifuna ukukuhlalisa phansi ithi kwenzeke yeah sorry god mfethu oyibheke sorry god Ayisho like yeah. Oh yeah. Yeva Cebzithi izoyibona wena Cebzithi into ezotsho uqala wena Cebzithi intombazana izoqala kwenzekeni wara yeva Cebzithi ibuzana nobubhanqa Cebzithi Cebzithi umuntu esengxaki Cebzithi ungabumbuza wena ba kwenzekeni exelela bande nziwe ukuthi nokuthi utheni wena Cebzithi uzofuna istory kuba hayi kutheni kwenze ukuthi nokuthi kanje le ndisho wena Cebzithi amantombazana mfethu acinezelana kwawodwa Cebzithi yeah because lento kukhona lenzaka labo mashida ayithula asola ngoba abulelo aka engconywana thoyo amashida amahle kanje akamano noKat Matlala bakhona tho yu ngamvulela Tom ngeke nimsolisa wena uve Cebzithi mfethu uve lo Cebzithi mase kuyi justice for bani Cebzithi ufuna sijuluke sibemanzi kwayilo muntu mfethu enze lento bayamkhalela umbulali bakhalela umbulali futhi but kodwa wena Cebzithi amachiri afike efunana nalento nesupport emajideni hayi Cebzithi yabona Cebzithi nizise imjendazi mfethu yabo ufana nibambisene mfethu ifana namajida that's why uzobona nje like emaxesheni amaninzi amantombazana ayofuna ubungani emajideni because ngiyakhona nje amantombazana akafani amantombazana akafani kodwa ngeke ubone kwamjito kavala amajito avana amantombazana into neyo Cebzithi that's why wena Cebzithi kuzoba khona like irate eninzi yabo Cebzithi amantombazana ayahlukunyezwa ayarishwa ayenzwa ntontoni it's because wena Cebzithi akayo support system for each other mfethu yabo kwasawona nje kwasawona yabona mina ndingumjida mfethu mina ndiyazi yabo Cebzithi mina yabona ngiyadibana nomjida la phandle mina Cebzithi mina okanye ndwenza umzekelo yabo German lokho ngisiya eSpania yabo lokho ndibana nalomjida nje wena Cebzithi yabo sidibana endlini siyasaluthana nje wena Cebzithi kokoko amazi negama lakho andazi legama siyasaluthana omjida wadlula ensengxakini ba wenzani omjida ngiyangancedi uyonceda mfethu andimazi negama azange nje kwantatha amacheri Cebzithi idlula intombazana Cebzithi pha yabo enye intombazana wanye iyaqhwatywa yenza ukuthini yenza into intombazana yo ayibheke nokubheka hayi Cebzithi ileli ngegamela ufuna malaka lokalokaza kukhona umetha kaloku umetha seyarholisa ngoCebzithi bafuna ukhola nganto yonke Cebzithi abantu aba bayixabisile imali mfethu indlela esisimanga indlela limbi bengafuna ukuyisebenzela mfethu ayixabisile mfethu Cebzithi ngayibona ngoba uzobona umuntu efunana namaweave mfethu zange umzali wayinxiba koweave ayi zange Cebzithi afuna imoto zange kwaba khona kwamoto kwabo zange yaba khona Cebzithi zange kwaba khona nekiriva lekiriva bayiboleka kwaMesa kwayinto enevileli li1 ke ngoku kiriva le kodwa ufuna indoda enevili kodwa ufuna indoda enemoto Cebzithi kwangamantombazana ka ahambe ke Cebzithi ke seyifumene ondodeyo ke Cebzithi yabo inemoto Cebzithi ayokhwishwa pha ushiye umanyaweni wakhe la bemphatha kahle emphatha njengeqanda Cebzithi into endingayisho mina into edibanisa imali wena Cebzithi ayizange yabantu ndakuthi ayizange abantu like imali ezovele ize nje wena Cebzithi nje usebenzanga nje uvela ugoqa imilenze nje pha kweni ebedini uvela ucofa imali into ethile isendo omaleyo hayi Cebzithi imali engajulukelwanga wena mntaka bazasi ayikho right ayikho iziphuma azibinhle ilento nami wena Cebzithi yabo into endandiyenza mina bo Cebzithi mina andazi kwakuphi unyaka yabo ndandifike ndihamba la eTown wena Cebzithi yabo ndifike ndijaja amajita yabo umjita uphashile pha uqhuba itroli yey ndoda umjita uphashile uqhuba itroli
ndithi yo ayisoze ndayenza Soze le nto ndayenza. ndikwa matric xelele into ndikwa matric Hayi uzopasa nge-roads. zopasa ndiye road Zamakhadi. zopasa ndiye UJ pasa ndiye UJ Cebzithi ukuxelela ukuthi mina Cebzithi next year unyaka olandelayo mina ndenzenzana ndandiqhube yatroli yakhutshwa ngwamjida lena ngizithi ngeke ndiyiqhube Cebzithi ndiqhube yatroli ndaphinde futhi wena Cebzithi ndithi hayi abantu bangaphandle yabo like yabo onondoda kanje onondoda hayi li aggressive eligama lama kore hayi singcono sibabize ngonondoda yabo onondoda wena yabo Cebzithi ndithi ndiyababona bayafukuza pha wena Cebzithi badayisa impahla pha Cebzithi yabo ndithi mina ayisoze ndayenza le nto Cebzithi Noba ngatshana. ndenza unyaka olandelayo Ojoyina bro. ndawajoyina pha nami ndafukuza ndadayisa zampahla yebo like into endingayitsho Cebzithi mfethu yabo life bazasa ubhalwa Unpredictable mfethu unpredictable. uyatshintsha mntakwethu uyatshintsha engathi ufuna usipha nje Cebzithi ngicela ukungena kule topic mntakwethu Hayi. enaliqhubele ngayo last time Yeah. Cebzithi mfethu ndifuna la ima South African yabo ndifuna ngosishintshe topic yabo La ekhaya. angixolele yabo ama South Ngakho African ngakho. ndifuna ukugcinelisa la mazayizayini yabo abantu bangaphandle yabo abantu onondoda bangaphandle bathatha ndisatsho nangoku bambe ndoda bambe hayi ngabahlukumezi yabo Oh. bantoni wena mfethu into enibaselayo wena abafethu yabo nabo abaphandle mfethu badla eziyobisi yabo ngazi ngekho eziyobisi aqaphela uba kudala mfethu kwakhona inkawuza ukhona uplake khona inkantini yabo Yeah. uthe mase kufika bona sekukhona amanyawupe omahunga omathufu yabo ezo zinto endezinto mntakwethu Zifike sibona na. umacala thina mfundisi. sinazi iformula Mfundisi. zokwakha ezinto Yabo asinazo yabona ikantina oyibhema ikantina kodwa ukwazi ukuyiyeka ithufu uyayibhema ayeke ayiyeki ihungu uyayibhema ayiyeki kutheni wathi umuntu seyithini sesithi uyiyekile 2 months 3 months uyambona ubuyela kuyo inkulu nje uyajovana yabo mhlungu mfethu xa soyibhekisisa mfethu yabo lento le apha eSouth Africa mfethu urhulumente akayithatheli inyathelo apho ngendlela nibona ngayo yabona amakwerekwere thandwa ngabafazi athandwa ngamadoda yabo yabona uma uthi makahamba amakwerekwere kusukuma amadoda kuqala nabantu besifazane yabo Bawazalele ke bona sisa. basisi baba yabona mina ndithi wena Cebzithi eCebzithi pha ezilalini mina ndabona ndoda iNigeria ndoda endandilibukela eTV ndoda liqhuba inkomo Oh. lelusile uyibona uba hayi le ngeke mntakwethu le hayi akuyoyala le ndiyibona apha ebuzweni yabona wena Cebzithi ndithi mina mfethu yabona umuntu wena mfethu oyicherry ozalela izayisayi yabona intshate nani ayimkenana Nangu incosi yalo ingathi abona nje benyula inkosi eSlondon. ezayisayi hayi mfethu bayidlisa itini ngantona qatha ndifuna nditrende umhlaba wonke bayidlisa itini babeka isayisayi eStern Cape eSlondon. Esihlandanga se-Eastern Cape walo mfethu ungabeka izayisayi hayi bayidlisa itini bongixolela bayidlisa itini bayidlisa itini futhi noma ngathini bayidlisa itini Ukuze kwenza umyazo ngicela bakusula inzule kwazona zaza nga. hayi ke Cebzithi ngeke sicela singathi izenzule abezulu xolo Abezulu bra bezosinceda ngawo. Bathula amaXhosa pha bathula. selba nakwaZulu lamazayizayi agcwele agcwele noko koThekwini bawabetha bathi makahambe yabo Ogoli. kogoli kanjani igrand la we yabo yabona la we edudula Operation ndiyayisupporta mina mfethu ndiyayisupporta yabo ingxaki abantu wena Cebzithi yabo into eyenzekayo abantu aba koluluhlu baba khona abaza ngenjongo ezinhle xa ngokuba moshelwa baba bangabanye yabo abanye aba bamosha ngesikele esikhulu ngapha ama-drugs. yabo ngoku ngcono ngoku to the point engothina ngoku sive siboniswe yona solution kuyo kuve kuhambe kwasana sezibange mina Cebzithi ke ngoku ansakhethi mina uba ubani osengendlela eright ngubani ondlela I don't care ingxaki akazubona Operation Thetha Zonke. bahambe bonke asane nabo Ethiopia tontoni Nigeria I don't care
bemke bonke hamba khaya chaya ngumoya Sikiphiko yabo chaya kwebe sa record lapha mna yabo yabona wena Cebisithi uvusa i stand sakho sokuchema izayizali fela ifuse la kodwa kosuka umuntu wakamasipala ayishiza izayi asohlupha wena noma jo kodwa izayizali nayi permit nawo nayi permit kodwa losusa wena lishiza izayi intoni igama londo siyabangcwaba nje noba ngcwaba ngo siyabangcwaba intoni igama londo hemntakwethu ayiboni mina ndikuxelela ngento umlungu wena Cebisithi yava uzubomba like la eSouth Africa ndoda ayasiphathisani kwathini asiphathisani wakwayithetha futhi lento asiphathisani kwathini yazi wena mntaka Cebisithi wena ndingadayisa mina ubanana mina la etown mina ufika umlungu abeka istand sakhe la adayisa ubanana uzozibona into zala leyo uthenga pha ubanana zothi lo wakho ubanana azuqondi kahle kahle ziyothenga pha le ndisho ba wena Cebisithi into abantu sabamoshile abalimazeka ngayiphele futhi isabalimaze kakhulu kodwa kwawasisibethu nyani ngona phana phakathi uyangiqhala into sesithi bazalele lamakhonko la ingxaki lamajida la wona avela afike engathi sabunabo umalanyana uyabaza kodwa sethu ngemali kaloku uyabazi ngemali kaloku hey uhamba bezijula mfethu yabona imali ayongxaki umuntu oyingxaki imali ya abantu besifazane banayo ingqondo balile babantu nathi sinayo ingqondo singamadoda thina bayasijaja bathi thina sifuna ukhipha amali the problem is singafuna ukhipha amali siyayazi bisebenziswa kanjani thina bona ingxaba bafuna ukusebenza bafuna ukuphanda bafuna ukwenzelwa sithi bafuna ukuphala abantu baneyala ukuthi indoda my profit ewe kanti engazenze ezanto ingxaki bona bafuna kwenziwe ngendlela zakudala mntakuthi yabo lapha indoda yayisithini yayiprovide bathi bona bayiphile yandlela yabo abayiphula bathi 50-50 but mase ufika la ngeke 80-20 lo yabona Cebisithi into ebuhlungu uyahamba egoli ushiya umfazi uzeke la emakhaya wasebenza iminyaka xa sowubuya umfazi senabantwana abayi5 labantwana abayi5 kalo sebenabantwana abayi5 wena uthola uchulukile legulu wena no iminyaka Cebisithi asabahla yo fethu silibele endlini Cebisithi Cebisithi wena xa ubuya after 5 years umfazi senabantwana ababili 3 yabo 4 5 abantwana bayafihla wabe wena unomntwana oyi1 bayafihla uzothi athi bene HIV lo muntu lo wena uzosika la ikhekhe yabo njengeyandlela ohlela usika ngayo yabo uzosika kanti hayi wena Cebisithi so usike ne virus senibona mfethu yabona isifo kuthiwa ingculaza HIV yekusibalekela hayi yekusibalekela mhlawumbe sikhona everywhere ungaya kulomthembu leyo ucimba kanayo kanti unayo lo ungamthembanga kanti akanayo kalomntu akuthi seyiyatyebisa le nto yabona iziziphithi nabantu aba ayisanqinisa lo nguyina lamapilisi avele ayenza ivele ukuvuma nyani yabo iyabavuma wena mntu akuthi Cebisithi umuntu avele bemhle kakhulu vele ungabikho neqhawe kodwa Cebisithi umuntu ozaziyo uba upositive akusulele ngengculaza sekhohlakalele lo ngawo ngambophiso lombophiso hayi ukhohlakela kuyafana uba ngaboshwa iseyikhona ayincedisa into ntwe noma ungathi ayijustice akuyojustice ingasukanga kuwe hayi ingasukanga nawo sophila nale wena sophila nayo nawo hayi ivirus kaloku lawe isegasini asingasini hayi sisikhulo segasini ingxapha lokuphinde emva nje nyalo engihlawule indaba yesilandana uba kukhona inkosi ebewe ngamanye amakweza futhi lakhetha aphi power yokubeka umuntu wona kanti ayiba inkosi yasila South Africa bo inkosi amanye amakolekere ase Nigeria babizwa bazi Igbos Igbo yabo so bambeke bayihlala bale inkosi iphethe amanye amakolekere la asinyela afunala amakolekere la asibaphatha la abakenzi ngogoli konto becela mina bezocela tanqa nama South African bezocela umntana umkhwanazi makeke akeze ko Eastern Cape kanje yabo ngazokushaya operation Kutulula akoshaka umkhwanazi mfethu nemthembile yabo
ya umkhwanazi inqa Yawenza umsebenzi. Yawenza umsebenzi. Dadi ngicela ndifuna umxelela umkhwanazi bamfethu se king tatwana yabo Nami lofama wamnyolile. yeah se king hayi was not ba abe president yeah No. ispan sakho yashaya yabo yeah kuyabo akazule na Eastern Cape yabo yeah akaclean ukuthi akacukhulu yeah mfethu yabo Amhlanga qhamuka la shooting ngamazibhezele masipala yey. yeah zininzi mfethu into esingazaziyo Ninzi. abazaziyo abapha phezulu ezingculileyo Zimdaka. Mdaka. Wothi siyaphila siphila nobumdaka Imidufuni. Wena basabavumela lamakolokolo ezelazi impazo umdaka. yabo Konke bazazi singazaziyo lamakolokolo. Yeah. Because nyalwe lamla nomjida ngeke advocate ngiyandecinga. Engekho drugs ekhontontoni la. Lamajida efike uthoba kufike 3 xa kuphela. Lethu uyayazi ba yiyo yamidayisa ibhafu, idayisa icarpet, idayisa ingubo. 3 kuphela. Ihambe emva koyo 3. Ngoku labakhunga kwala ibenesa. Kwala ibenesa. Andimasi labantu ngiseke yabantwana ekwekwe igila mfethu umjida lavuma umjida liphara kodwa lophara ncama umjida nomjida lelihlo umqapho nomjida. Ya ngiyambona mfethu. Eyantwana ligilo umjida uyisa igwinyalo lomjida. Yabo enqaba kuthefe yamakolokolo pha eBenez yabo ulomjide yabona umdakho ungileni bhe wamthela nangeyogadi undithenga yogadi uyisikwinya lami ufuna ikwinya lami hey zife ziqhawe zingakanani ndiya kukunyuzo liqolewe hamba wena la hamba uyanuka wena hamba la cabanga mfethu ndiyento lami ndiphendile umjide wanxiba kuliphala lama lithi anisusuka lenqhela nini ngamakolokolo la ndifuna into zami ngizama ukuveza zibali lamakhonke adabene igwethi zilecimbe phethe la yabo that's why ngiyafuna hacks Ecebzi yonke lento mfethu iqale ebona Ecebzi abantu besifazane mfethu ngawanika lamajida mfethu lephawa mfethu losisibethu bawusisibethu mfethu abasimosha kakhulu abantu sibanivele pha emakwarakwara mawuthina nihambeni apha nihambeni South Africa nihambeni usebenza bayeni eva usebenza mfethu ukadele enough is enough enough is enough nihambe no Ramaphosa wena mani ya baba no Ramaphosa wabo ya bemke zonke Ramaphosa xamba kuswazila South Africa ngomlo sofika senzela unganenyenisa mina mfethu bazenzela aba khona abantu azodis awungazuvumelana nathi kuma comment section khona abantu ezobe siphikisa nomuntu ombheka umuntu omnyama kodwa sithi inyana akasifuni uthi hayi iracing xenophobic yefutheke asange saye kona Nigeria wena mntu akho kaloku wena mntu akho abanye mfethu hayi bayaphila kwabantu yabo bayabanceda abanye abantu bakhona bafike babanceda abantu yabona abantu hlala amakolokolo amanye like ya kwabantu abanye banenhliziyo ezinhle yabo bayabanceda abantu qhaye ngoku bese bakhona abake ngoku batheni bangekho right bamosha sebethini ke ngona Ecebzi bamoshela wonke umuntu ke ngokuthina asisathembi nomnye yabo asisathembi nomnye and ngeke ukuthi nathi wena Ecebzi uyibeke kuthi fault because wena Ecebzi umuntu uqhamuka kuwenjani ezibonisa ebonakala ngathi utheni uright kanti into Ecebzi akakho right so ke ngoku asisathembi kwanto ngoyabona Ecebzi asisathembi aqaphela wena Ecebzi ba into ezibeleke engekho ungafiki aba lamazayizayi nokwarakwara kwazovela into ezibeleke kwanqunywa abantu kwabasisibethu behliza bephilile abanye bahlutshwa incanca ingxake ngoku nababe banjwa kubaba urhulumente wala eSouth Africa urhulumente wala eSouth Africa uphuwa hayi service yabo bekuthiwa kwelinye ilizwe uzobona eyanto izothi iqala iphele yonke simtha xinuka zayizayo kwelinye izwe qala eSouth Africa the problem urhulumente corrupt ufuna imali kubo unesitolo umuntu omnyama unesitolo usezayo izayizayo liyabhatala wena umuntu omnyama uyazamela ubungobhatalanga utovala isitolo sakho sokufana izayizayo kwenda wakasibona isitolo somuntu omnyama la apha eHighland utatomoto wawisa bobanga amazayizayo wafika bona wathini wa umoto ngoba ntoni ngamazayizayo even izayizayo lingavula ithavela amaphoyisa afika abribe yebo kodwa wena umuntu omnyama uzothathelwa ijiye wabonilanda pha ngemali biza imali ezinkulu kodwa izayizayo uthi liyobalwa ngolive lichithwe phambi kwakho litshongile kaloku mangenamali uyabona into mangenamali urhulumente walapha eSouth Africa isiphuwa futhi like mntakwethu
uyithatha kanjani into engeyakho nakho xa soyithatha ngoku uyayephula ezazi imali zisetshenziswa ngohambo basebenzisa bathi umthetho ngalitho una license uphula ingalomthetho kodwa mntu ukuthi akumele ziphulwe ezanto kaloku zithengwe ngemali ezanto zithengwe ngemali ezanto ba ilicense ayikho kaloku Sho ungayikhoti bazolwina umuntu akothi ndiyayiva bazoyiwina kodwa bazibolelana ngomuntu akothi zibulawe zanto imali kaloku yamuntu akothi izanto ezibela ungazicela zakudanki zenza bekumele kaloku kubuyiza imali zakho kuvala lena kahle thina singabantu abamnyama siyacinezelana singabantu abamnyama isakhulu kwabo basemandleni labona abo basemandleni umzela amapolisa la amapolisa uziphuzela ubhiya bawuthatha bakuthela ngawo Ndinone bani cebo ngisho noma kusesemandleni yabo thina sidayisayo yabo umuntu akonqela uvela athi le aba bakuthela lo mthuthu uyayibona ngumthuthu nje kodwa pha kwabe edlalini yawohlo umthuthu Emnta wethu ndiqhela ukubona mina yabo like wasiqhuzisele edolophini ngelenoza ngomsi kodwa ukusuka lo muntu usukaphi edlalini uqhelile ulala ngoba kundimi imali le aba i10 rand mama i10 tata yokuthena bizanga kodwa bayuthwala izayisa uyayeza yini 12 franc 15 rand akakhala athenge emnta kodwa ndisho mina wena Cebzithi ndisho wena Cebzithi ndingadayisa ntoni amaxamba la wena mnta kodwa yabo Cebzithi ndidayisa amaxamba ndithi hayi 250 yabo wena Cebzithi i250 ixamba liyi1 oy ungabona wena umlungu wena azi namaxamba ayi2 athi 500 oyithula amaxamba ayi2 yikhombo le uzobabona abantu basekhaya bazogijima bayepha bathi ayiseselini li250 ke kumele i1 kowamuntu ayi2 nge500 bazoyapi bayashayile kwaye libashayile li250 yabona khayene ngokuyena utheni yena ukuthengisa 2 ngexesha elinye wena ubona wena ifana la ibox yaCebzithi yeva Cebzithi 50 rand wena Cebzithi yabo ndingathi uthenga ntoni amaqanda ayi20 yabo 50 rand yabo Cebzithi kuthiwa buy 2 for 99.99 mfethu uzobabona mfethu abantu mfethu uzobabona nane card nje bazogijima wena mntu akothi uCebzithi bayephi bayothenga awa 99.99 Cebzithi nanje necard yabona necard scam yabona extra savings tonton yabo mashini umzelo uthenga ama Weetbix Weetbix bazowanyusela ngecard bazokwenza ukuthi usave 15 rand uwabuyisela ngecard kwi-original price yawo uthi bese usithi wena usave lo extra savings kanti asiscam awusavanga nje qha nje kuba ukumathisa wena ba hayi save 15 rand ya kufuna uba wena thenga ba hayi ufuna uba thenga Ako nabo fethu hayi ngiyaniphula ngathi dala sibusho ngenxeni ndiyocimba uba hey ufuna sihambile nathi. Thank you bafethu for tuning in kwakhona. Thank you siyabulela support. Nami ndiyabulela ama South African ngicela thana ni start serious. Yes. Endo sithetha yasidlala. Yeah. Ngofu for mna amadoda nidlali mna amasayizana ndifunaphe. Namkela. Yeah. Magemke. Nigeria, Ethiopia, Congo, whatever. Fuck off. Yan makuyan kakhulu masayisa motherfuckers. Man. Motherfuckers. Yeah. Masayisa motherfuckers. Yo. Yeah.